සියලු දෙනා පාලි භාෂාවෙන් පිළි අරගෙන පාලි කතාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට මාගේ මේ ආරාධනය ස්වරය සොයලිය ඔබටයි. This purpose of the education is that not purely about individuals talk. Learning so a kindly invite Mr. Sarya for the welcome speech of our heart. பாலியில் ஒரு பேசு வழக்கும் பெயன் சொல்றியா मूलासनासीन नायक तेरवर प्रमुख अवशेष तेरहिच आराधित प्रभु जनाच सभ्य आचर्याच सभ्य शिष्याच तुम्हा कंच ओका संज्ञाचामे अजवन अम्हाकं सिरि जयतिस्स धम्म पाठशालाच विशेष दिवसं भवति सहस्र पंच विवसति वस्से शिष्य नायक नायिका दूरे पटिपदा पेतुं अज उत्सवं पवत्यन्ति अम्हाकं ज्ञान बुद्धि गुण बुद्धि कारेणता एकमिहिताना धम्म पाठशालामेव होति तथागतस्य अरहं सम्मा सम्बुद्धस्य सुपटिसूत सद्धम्मा उङ्गन्हातुञ्च एकमेव तं होति माता पितु उपमट्टानाञ्च गरुकं सगारवोच धम्मचर्यादि सारधम्मं तेन उग्गन्हा पेन्ति तं धम्मालोकेन अम्माहं हदे आलोकं अनुवेरयति सर्वलोकाय सत्य होति अहं पितं पासितु कामो होमि तथा चिरं जयतु महात्मा धम्म पाठशाला सचे इदम् उत्सव सभायाम् आगता मूलासने निसीदन्ता नायक तेरवर प्रमुख सभ्यते राजपादां वन्दामयं सम्पटि वजाम तथापि आगत्वा आराधित प्रभु जनाच सभ्य आचर्याच माता पितारोच सभ्य गौरव संपयुक्तेन सम्पटि वजाम सभ्येतं रत्नत्रयाय शरणं भवन्तु चिरं तिष्ठतु सम्मा सम्बुद्ध शासनम् මෙම කතාව ඉදිරිපත් කළ ස්වරා සොයලිය ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. Thank you, sister. Nandri.